ka ara libileng nga di pego tse di tswang go dipatlisiso the findings from the research policy ka dirwa go itebaganya le se bo go nna le mo go teng monitoring and evaluation one makala na ikemetseng ka no sianeng ke bua ka ona go ra thusa ka tsa madi tiro ya rona gape gone ke go nna ro ba tlhola go tlhomamisa gore a mme se ba se dirang se itebagantse le yone thomo ya bone bo go nne mme re dilo tsotlhe re di dira re guidwa o re laolwa ke mo go teng di-strategic frameworks ga re lebelela ya HIV go na le mo go teng NSF National Strategic Framework go riana re mo go sa boraro se le gore sa wela bo go nna le mo go teng non-communicable diseases strategy ditogamano tse ke tsone tse le gore dipatlisiso re tsone re di dira go dira tsone ditogamano tsone di-policy frameworks be di re kaetsa gore mo dingwageng tse 5 tse di tlang mo dingwageng tse 10 tse di tlang tla be re lwantsha bolwetse a sa tshelaneng le bolwetse ba HIV re itebagantse le dintlhatse o tla gakologela gore NAKPA e simolotse dingwaga tse di hitileng tse le bidwa NAKA e le National AIDS Coordinating Agency e neng ya tlhomiwa ka ngwaga wa 2000 mme na re go ntse go tsweletse go simologa go lemotshega gore go na le digajaja tse dingwe tse di tlhagogang tsa malwetse a sa tshelwaneng puso ya lefatshe la Botswana ya lemoga gore borai jo bongwe ke jo boetla hela jaaka mo go teng World Health Organization Country Report ya 2016 ka country profile e ne ya supa gore dintsho di le 46 mo lekgolong mo lefatshe la Botswana tse di diragalang pele ga motho a nna le dingwaga tse 70 di bakiwa ke malwetse a sa tshelwaneng malwetse a sa tshelwaneng re bua ka bo kankere bo sukiri madi a go godimo khupelo jalo mme puso ya lefatshe la Botswana ya lemoga botlhokwa jwa gore e tsibogele kgannye ya go lwantsha malwetse a sa tshelaneng mme ya bona gore lephata le leng gore le setsentse le tsweletse ka go lwantsha mogare wa HIV e leng la NAPA e ka nna lone le boikarabelo bo ka isiwang go lone mme ka go rialana re ka ngwaga wa 2019 puso ya lefatshe la Botswana ya fetola thomo mo ka sekgwang go teng mandate ya lephata le la NAKA mme anong ya tswa mo go National AIDS Coordinating Agency ya bidwa National AIDS and Health Promotion Agency re itebagantse le go lwantsha kanamo ya megare e mesha ya HIV ga mmogo le kanamo le go thibela malwetse a sa tshelaneng mme maikelelo tiro ya rona ke gone me ka tlhalosa gore our mandate mo ka sekgwa ke mo go teng to coordinate a sustained multi-sectoral approach to the prevention of new HIV infections and non-communicable diseases. Tiro ya rona re gokaganya maphata le makalana ka go harologana makalana a puso makalana a ikemetseng ka nosi mo go teng non-governmental organizations magosi mapolotiki makgotla a tumelo a ileng gore tiro ya one ke go lwantsha kana mogare wa HIV le malwetse a sa tshelaneng mme rona re dira jalo re le go setlhoeng re le ba gokaganyi ebile gape tiro ya rona e le go phutha madi mo go teng resource mobilization go re neele one makgotla a ikemetseng ka nosia madi gore ba kgona ba lwantshe mogare ka go rialo ga o bona makgotla a ikemetseng ka nosi a mangwe a lwantsha one malwetse a sa tshelaneng bo diabetes bo kankere bo sukiri a mangwe a lwantsha ebile a lebagantse le ditshwanelo tsa setho mo go lwantshe mogare wa HIV o tshwanetse re o itse gore puso ya lefatshe la Botswana e na le sabe mo one makalana ka jana ka gore ba thusa ka madi ga re lebelela mo ngwageng wa madi wa 2023-2024 puso ya lefatshe la Botswana e ntshitse madi e neela makalana a ikemetseng ka nosi a wa itseng o tlhola wa bona mo di-televisioneng mo di-radiong a otlhe a ka nna 114 ba ile gore ba nna mele lefatshe le ka bophara ba dira thomo ya rona ba rumilwe ke rona re le puso re tlhakanetse ntwa e le bone ka madi a hetang 120 million re ba neela ga o ka lebelela puso ya lefatshe la Botswana mo go lwantsheng HIV hela puso ya lefatshe la Botswana e ntsha madi a ileng gore 70% of the total budget e itebagantse le go lwantsha mogare wa HIV e tswa mo pusong ya lefatshe la Botswana madi a mangwe a tswa mo makalaneng a dithuso ya ka bo PEPFAR bo Global Fund jalo molaetsa o utlwisediwa ke ba NAPA.
We are gathered here today to celebrate a significant milestone in the field of public health, and we are thrilled as the United States government to be part of this launch. It is truly an honor to stand before you on this launch of the Botswana's first ever intermediate course on field epidemiology training program, otherwise referred to as intermediate FETP. I am reliably informed that we are beginning to reap the benefits of our investments, as demonstrated by improved IDSR reporting rates, more active rapid response teams, and timely dissemination of operational research. Today, we are gathered here to kickstart another great stride in public health through the introduction of a program that will need dedicated public health officers. I want to underline that, dedicated public health officers, to undergo rigorous training with the support of national mentors from the Ministry of Health, HMTs, AFINET, and CDC Botswana. Their commitment and